clear to te chibai ule PCL siam thari kania tun hnai chanchin junior som pathuma changa ni som ni pakhat inkara kaushan rongbol na chanchin longai thlang u tlangwal si zoding liana BCM driver ropui taka thla liamani tlangwal si zoding liana executive secretary office longtlaya driver na thoklai chu junior som paria chang ni som ni panga khan ropui takin thingka thlan wala vuiliam anita tlangwal si zoding lian hi pusi lian vela leit le pidu parit tifa pali zinga a upaber ni in kumsang kha zakwa somriat pakhat December ni riat khan thingka alo pianga naupang shisel le harwang tak ni in anau panlaya tanga kaushan bel le phak angto ka pathian rongbol tlat thin mi ani kumsang ni som pathum khan Baptist Church of Mizoram Noaya Executive Secretary Office Longtlaya casual driver na lutin he na hirin omle taimataka atho awangin contracta hlankai ania hunrei ta contracta atho nuwa April ni khat sang ni som ni panga khan thok tu het regular hlankai ani BCM thingka loin GKP thingka unita kumsom ni pakhat chung OB ania GKP a over nu kumsang ni som ni pali khan BMP thingka unita president ani boka kaushan zaipol conductor le longtai north bial zaipol member le aloina kaushan worship committee ya secretary ani bokani tlangwal si zoding lian hi kumsang ni som ni pathum jun thla khan ataksa a boka omawangin Christian Hospital longtlaya in entirin chuta chuan biopsy te ti tirin cancer alani lo hlawa alanom lo dewa wangin August thla a aizo lama in check up le in hemichum hian thalbe cancer nia shiadania cancer hospital zema boka khemo la ngalin zia omlam apan mai lo wangin kumsang ni som ni pali merge thla khan Kolkata a refer nia Kolkata a hian thisen cancer ni ti mu chwa ania cancer hospital zema boka khemo la thale in hunrei tak a in en kola zia omlam pan ve shet cheta anga alan lain merge sang hi som ni panga khan atak salam in soisel na nei le in zema bok hospital pan pui le ania treatment la in longtlaya an ho phei le a Christian Hospital a akhat to ka in check up regin in lama in enkol chhun zom rengin junili sang hi som ni panga khan khosik re hlei theilavin longtlai Christian Hospital boka admit le ania moson aya zwalam apantak zela wangin juni som pasari sanghi somhi panga khan Christian Hospital serkona refer ania hemini hian panpui ngal ni in doctor le nurse ten thei top chwa in an enkol ngala thatlam aya niam lam pan zelin kaushan ho tele mimal ten thei to papathian hena adamna na andil na chu cholnen to tora chan ni ta zokin juni som pasari tlai lam daruk le minute somni khan ko na poimo berwan ko na chu changin min kalsanta ani tlangwal si zoding lian ruang hi BCM headquarters office serkona Reverend Dr. H. Lal Thamwana General Secretary Hovin Thana Hun Manania headquarters office IO in Pangpar da anibok heminu hian longtlai lampan pui ngalania arwang hi General Secretary Administrative Officer le staff chen khaten zuin juni som pariat sang hi somni panga chumadar som pakhata achena in thingka a bial to pastor Reverend David Dalmal som sai lowin voina thucha thatak soin pathian tana chhorna tak minun nem chung kota na pani tling tak chuhro pui taka thla liamanita ani Canadian Baptist Ministries CBM Senior Project Coordinator in BCM R&D Harontlo Juni som pariat sanghi somhi panga khan Canadian Baptist Ministries CBM Ho2 Senior Program Coordinator Pusipi Raju Chuan Mizoram Baptist Kaushan R&D rongbol na arontlo a R&D Director Reverend RC Lalthanzama Coordinator Rongbol to Lalrin Oma Assistant Coordinator Nula Tilal Phone Valley le Field Facilitator Nula Laldin Thariral te ten Lodong Songin CBM le BCM Relief and Development Department ho na Youth Skill Development Project Noaya Training Center shang te anto pui R&D ho to tenen income ho na nei zuiania project kalpui zel dan turle sustainability project sanghi somhi panga achanga sanghi somhi pasari atana anduan bo zui dan turte soi ho na nei ania R&D mi khwal poimo hi juni somhi zirtop ni khanung le chwa sanin a hong le ta ani Canadian Baptist Ministry le BCM R&D te hi kumsang hi somhi patni atang khan thok hovin an tho ho na hnuaya sustainable community development through education and support project kalpui me kania he project hnuaya hian thalai te mason na le ezon na nei theina atan thiam na chi sang sang one chui beautician baking
aluminium and steel fabrication computer zir na te kalpui me kani hengba ka hian aluminium le steel training na mun le siam chua na mun July ni khat sang ni somni panga atang hian Canadian Baptist Ministries te chanpui na hnuaya Baptist Camping Center hnuaya kal chho pui chan ani bokang Project sang kal tlang hian chalai somruk chuang thiam thil sang zirtir na le chomdol na pe kan lo ni to ani tundin huna CBM project hnuaya chalai mi somni pakhat te thiam thil sang zirtir me kan ni bok kumchan ve hnulamata na heng zir na sang atan hian advertisement chwa me kan ni bok adil du ti hian juni somni pasari sang hi somni panga a interview an nianga July ni khat sang hi somni panga atangin atling 10 class an tan chunzomang Council of Churches in Mizoram wat sayin seminar na yani. Juni sompali sanghi somhi panga inrini khan Council of Churches in Mizoram CCM wat sayin BCM biak in Zotlang North lungleya seminar voi thum na yani. CCM member kaushana changin palai za somli pali he seminar hian antil Seminar chum thum na hi Reverend Dr. Arlal Biakliana, President CCM in Kaishwaya, Reverend Dr. Lalmangaya, General Secretary CCM in paper, CCM Lopian so adan le malam clear na ti azyak zozir hauna na yani. So ma paper present ngai thla kaniya, heminu hian paper chungchang zo na le chan na soifia na hun mananibok. So nulam hi Reverend Dr. H. Lalthamwana, General Secretary BCM Kaishwaya in group nga a in chenin soi hau tur thupui pahni. CCM hi kaushan mi pui ten kan sia tlan the nan eng program nge siamila cha ang CCM in common project ane tura cha eng tinge ni ang ti te mangin soi ho ania akal ten hlok thla kan ti hle Council of Churches in Mizoram ma hian tuna member ni lai chu anwai mi te hi anni Mizoram Presbyterian Church, Baptist Church of Mizoram, Evangelical Church of Maralen, Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan, Evangelical Free Church of India, Iswa Krista Kaushan Bualpui, Independent Church of India, Wesleyan Methodist Church of Mizoram, Zomi Baptist Church, te anni. Pastor Meet Nayani. Juni somni pakhata changa ni somni pani sang ni somni panga inrin ni le pathian ni hian Aizol area pastor meet conference hall Baptist Center Foklena neyani inrin ni Reverend Rodin Moiralte principal AICS in Kaishwaya resource person etan Reverend Silal Hungliana executive secretary Aizol area chu manani pathian ni zinga Reverend Dr. C Vanaldika president in Kaishwaya resource person etan Reverend Tilal Sangwunga director pastoral ministry department mangin mithi pathian ni zana atopani Baptist Higher Secondary School bus thar pathian nena lanna neyani Juni som paruk sang ni som ni panga tho chan ni dar som pani le achan ve khan Baptist Higher Secondary School of Mantur bus thar pathian nena lanna neyania motor thar lanna hi headquarters office got zola nei ni in Reverend Nalzarlia na khyang te administrative officer in motor thar le ni dan report lang puya tarlan nuwa General Secretary Reverend Dr. H. Lalthamwanan Upatsi Lalming Muana Principal BHSS Nena Bas Cha Bile document poimo te lanna nein Reverend Vandal Muan Kima AGS Service in Pathian Nena lannale lom thu soin chongchai na huna mangani GKP Thingfal Pastor Bial ten fakna income puile sports meet an mang Juni somni atanga ni somni pani sang ni somni panga zirtop ni zana atanga pathian ni zan thling hian Thingfal Pastor Bial GKP te chuan fakna income puile sports meet BCM biak in Thingfala an nei o kanun na lalpa chu fakro samza pathum chang khat thupui mangin Reverend F Zawrin Khoma secretary MTKP chu speaker an mang zirtop zana BCM biak in Thingfala indoor program mangin bial chunga unit sang ten in ilna an neya silaram engile F laring heta bial executive committee member ten an kai shwaya upalal than kima senior advisor Bial GKP in Bible quiz kai shwayin bial chung kaushan sang changin hetiang hian in il na hun neyani group zai pathian hnai Bible le BCM quiz audio round ikal zelang o GKP hla recitation thufing te bungsom panga chang khata changa chang som inrini chuna Thingfal community hall in fiam na chang mangin in il na nei le ania inrini chuna Thingfal community hall in fiam na chang mangin in il na nei ania Rongbol tu ti Silal Munmoya BLGKP Vice President in Hunsera mangani zanlama pathian biak in khom nei ni in he fakne in khom he pathian ni zana atopang Worship Committee buat sayin crusade nei ani
Juni sompali atanga ni sompanga chang hi somni panga inrin ni atanga pathian ni khan BCM biak in lungsena worship committee wat sein crusade nei ani he crusade ta hian speaker ta nongbol tu silal nun puya BCM bazar veng manania speaker hi ra seveng pastor bial zai pole Stacy punte ten zai rongbol in an choi om pokani andi ba ka hian BCM lungsen kaushan zai pol te po in zai rongbol na nein zantin in khomania pathian ni chotnowa worship seminar nei ania resource person tan speaker manania hunlim omle hlok thak takan mangbok he crusade he mipuin an hlut hle a in khoma piang in biakin lenglo in khom om thinin kaushan te ya pathian han thona satakin alangani saitwal pastor bial huapin Sunday school training le seminar nei ani Juni sompali sang hi somni panga inrin ni khan saitwal pastor bial huapin Sunday school puipa le zirtir to te palin training saitwal north biakina Sunday school training nei ania resource person tan Sunday school trainer upabi George Zoram Liana BCM Saron Aizol chu manani training hi hun nia thenin choma le chon hun manania training a hian Sunday school poi mo na te zirtir tu ten engtiangin nge kan zirtir na konga kan inbuat sayanga engtin nge ma kan sonzel dan tur te in zirtir na nei ania soi ho na te nei ni in hun hlok thak tak manani bok training le seminar a hian bial to pastor Reverend Sang Nura Sailo hovin mi somruk zetan tel theiani MGKP secretary in anniversary lomna in khoma manpui Juni sompakwa sang ni somni pangani nga ni khan GKP zotlang unit lunglei chuan an unit anniversary voi somruk pasari na hlomna hunan neya heguna hian MGKP secretary Reverend F Zaurin Khoman hena tengin thucha ngai thak ni in MGKP executive committee member rongbol tu changte zo mangayele rongbol tu vilarin zwala ten an choi om GKP zotlang unit hi members athum somkwa pakhat ni in mi pa zani somni pali le mechia za somruk pasari anni BKHP New Search hi pastor bial huapin seminar nei ani Juni sompali sangni somni panga inrin ni khan New Search hi pastor bial BKHP de chuan BCM New Search hi pa bial huapin seminar an nei tunlai khovela nu mo phurna ti thupuya manania resource person tan bial to pastor Reverend Kelal Neliana manani seminar hi hun nia chenania chumale chunu huna chenania hun khatna first session a hian tunlai khovel chu engeni ti thu zir hawania hemi huna hian information technology mason chaudan te tunlai khovela mizo khotlang nundang lam to ziate kaushan hlut na tlak niam mek to thu te le atlak niam chan te chung ko kalphung in thak mek le din thara chol na te le ezona chungchang te zirna a chanla ka ngai ziate tunlai khovel mila zirna konga in her dang lama chul ziate zir honi in soi hona nei ania lung takin hun manani so nu session a hian tunlai khovel danglam meka chung ko anu mo phur na zir hawania hemi huna hian chung ko anu mo phur na sang te fa te laka nu mo phur na te pasal te laka nu mo phur na te le nutling ni tura thil poi mo te zir hawani ba ka bible in me che khosak cha ati te zir hawani bok so nu session top lama soi ho na group lia in chenin nei ania soi ho na hi khamlo taka kharani seminar a hian BKHP members somnga pakhat kalin senior advisor te nilengin an choi ombok heng choma le chonu paper a hian khotlang nun siam thatur te kaushan hlutna le kaushan mi na sa zo ka buat sai an ni thar le theinan te rui hlo laka film tur le social media mang film khur tura Christian chung godin thar le chu war taka soyani BMP mampui pastor bialtin sports le meetan nei Juni somni atanga ni somni pani sangni somni panga zirtop ni atanga pathian ni zanthling hian BMP mampui pastor bialti chuan BCM Gilgal biak ina Reverend HL Fakzwala speaker mangin sports meet an nei mi thupuya tan hian irongbol na khalen ro Timothy thon ni bungli changa chu manani zirtop ni le inri ni chuna waile hall mampuya infiam na sang mangin in elna anneya zana pathian biak in khom nein hunan mangthungani mi thi pathian ni zana atopang Ramthim rongbol na chanchin ni lo ngai thlang u Jharkhand field bial thar hong main somni pakhat sang ni somni panga khan dumka bial sargal thar chu field director in hong bial thara hian kaushan panga omin Jharkhand field ta bial paruk na ani outreach program mei thacho
chulkar hnung bera bial chang ten outreach program hlung takin an neya bial tin hi missionary ten encolin circle in church ti in kan soi chin film chwa te street preaching home visit damlo jong china te an neya ni lok takin hunan mang thei hlomani ringthar le kaushan thar kumin chung hian kaushan thar panga to in ringthar baptism chang somruk panga mu to an ni lalpan nami tho sak zele discipleship training camping junili atanga ni rok sang hi somni panga khan native workers ma so zong te pawalin discipleship training camping neya anvai mi somli an riak lut field director speaker ni in Christian Thurin le rongbol na konga chule poimo sang te zir hawaniya campers ten lok tha kan te hle missionary quarters le biak in samek pato simal biala missionary quarters tur sakme kaniya aza avezet sakto aniya tin balia khora muna po biak in tur sakme kaniya he po hi zo fil ani ve chep to ani Cambodia Juni sompakwa sanghi somni panga hian Siasora nikhat o BCM mission bultumin training chum ni neyani ang chumthum nei turarwa mananiya chumthum manzo certificate te sembe turani mi somthum vel lotel tura ngayanni Juni sompali khan evangelism ti in angkrolan kush khwa nikhat o hun manani hi ama chanchin thashil to lotlo bo zuina ani Vepos Baptist Church biak in sakmek po azo vele chep to July tha azo to mani Horayot Baptist Church Phnom Penh kan Missionary Center kaushan ber hi registration renew ahun vele ta registration ti turin malak me kani Arunachal Far East Field Juni sompali khan bika kaushan chuan leadership training an buat saya resource person tan FPL chathanga an mang Juni sompali khan jia kaushan chuan chonghei chongchayan neya speaker tan HC laram nema an mang Juni sompasari khan DLNBCA staff coordination meeting an neya Kenli Riba vice president in meeting akai shwaya Reverend Z Dila Rozwal an fuina thucha soi staff rongbol na report te ngai tha in harsat na le lom na te in share na hunan mangani Bengal Field Juni sompanga khan Birpara area pana a ringthar baptism chang pahni nei belani Siliguri area a kaushan thar chung kopasari member somthum vel omna manha muna nei belani ti hian field pumpuya kaushan somthum paruk kan nei tlingveta ani kar top le kar le lama kaushan program poimo kan sha theite kan hantar langange Reverend Dr. H. Lal Thamwana, General Secretary, Aizol Area Pastor Mita Pathiani Zana huna mangang Reverend Vanal Mon Kima AGS Service Juni somni panhi sanghi somni panga pathiani zinga venglai kaushana huna mangang Reverend Arlerin Tluanga AGS Mission BSI Aizol Auxiliary Income Pui Mission Vengane Meka Juni somni panhi pathiani zinga thu sayang Reverend Tila Sangvunga Director Pastoral Ministry Department Aizol Area Pastor Mita Pathiani zinga huna mangang Reverend Kela Nunsanga Director Worship Department Juni somni panhi sanghi somni panga pathiani zinga luangmual kaushana worship program in huna mangang Reverend R.C. Lathanzama Director Social Concern Department Juni somni panhi sanghi somni panga pathiani zinga Ebenezer Zoboka rui hlodo campaign nein huna mangang Relief and Development Department noaya hengchui da te hian training hon anile dona zirdu te chuan plain paper a deal na ziakin maniloi na kaushan lekha thil telin BCM headquarters office asir kona Juni somni paruk sanghi somni panga thleng thelu theiani tailoring beauty and wellness DCA bakery aluminium and steel fabrication interview hun Juni somni pasari sanghi somni panga zir top ni dar som pakhat interview na mun sapu pale pubuanga hall headquarters office asir kon Contact number 8729-826-092. Worship Department ngen na. Kumsang hi somni panga achanga sang hi somni pariat BCM choir member lak tur chungchanga puk puya changa zobok inkara tual chung kaushan worship committee ne na ngen na kan siam to voice audition nei tura an than chwa te kha ahmalamaron thelu turin kan in nge ne na thanglo kan omani po in bial zaipol BSI zaipol le TLM zaipol member lo ni to tele ni mek te atanga than tur ani kha kan chedon ya Juni somni pariat sang hi somni panga khian pidari hall BCM biak in bazar ve nga audition hi nei turani khati zong khatun hnai chanchin Juni som pathuma changa ni somni pakhat inkara kaushan rongbona chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the te choni e